Wakati ya Goma hapana kuogopa kabisa. Liwali wa jimbo la Kivu ya Kaskazini kwa sasa amejielekeza kwenye shamba la mapambano. Hapa tunapatikana kwenye takriban nusu ya kilomita na Sake. Kweli kweli hapa kabisa Sake muda mfupi itakuwa imegombolewa. Msiseme mingi ya kwamba liwali iko wapi. Yeye mwenyewe mnamtazama kwenye champ de bataille. Liwali wa jimbo la Kivu ya Kaskazini yeye mwenyewe kabisa kwenye champ de bataille, kwenye ligne de front. Les gouverneurs militaires du Nord Kivu. Sikia mambo sasa. Ay, ay, ay. Akisa napenda bamubebe. Si banaweza piga masasi hapa. Baweza tubombarde amo hapa. Mungu tukumbuke. Ona ba blesse on. Ona ule asha katika miguu. Mungu we. Mungu we, banapenda wakange yetu wapi ne akosi. Mungu wangu, mtu naye kwa jitafuta banatamu kanga tu wapi ne. Mungu tukumbuke. Mungu we. Mungu tuone huruma. Okay, ule ana bahati basi. Bako naanza shanje na mateni, wote wako na kimbi. Bako naanza shanje na mateni mumungini. Mashini gani ile? Nazo kabisa. Sasa tunakuwa shazi ukia nini? Kuna yaru megari. Wababa na wamama, kwa nini mko hapa? Munajilamante sana, munapiga kelele. Nini ndio inaacha mko hapo? Si wakazi wa Goma tushateseka sana. Guvernema tunyanyasa, haichague kitu kijiko telefone nini na wanabeba.
Na mkimbizi naomba alipie pla, alipie sahani, alipie kijiko. Tunaomba M23 ikutusaidie. Tutapata msaada M23 siku gani? Tunalia sana M23 tusaidie mji wa Goma. Pourquoi Goma tu ne se pas libéré? Mtusaidie sana vraiment wakubwa, mtusaidie. Na sisi tuko wakaaji wa Sake, sema tunasumbuliwa sana manyanyaso katika kambi, mahali ambapo tunakimbilia tunanyanyasika sana, na sisi tunaomba M23 ike tusaidie, itupatie amani, kisi Ruchuru iko na amani na Lubero, na sisi tunaomba msaada M23. Tunalia msaada sana, tunateseka sana ndani ya Goma. Njia yote bazalendo wanatunyanyasha sana. Tunakosa amani. Tunalia msaada. Mtusaidie. Tupate uhuru. Sababu gisi Ruchuru iko na uhuru. Asante sana. Motare, jambo. Jambo sana papa. Tumewakuta hapa Goma mkazi, tumependa tujue leo hali ya maisha inaendeka namna gani na kazi inaendeka namna gani hii wakati ambayo tuko ndani ya vita. Hii wakati ya vita si hapa Goma sema tuko je. Sema Motare, kwanza wa Goma sisi tunateseka. Tunateseka si maake njia zote ni kwenda na huko nalipalipa makuta. Hatuna amani mubarabara, ile njia kwanza. Ya pili FARDC inatulomba makuta za mingi sana zenye hatuyatumikia. Wazalendo pale bako nakuwa tuua kila siku par jour, kuko nakufa batu hakwezi kufa batu wenyewe bako chini ya batu wawili. Njo maana pale vraiment tunateseka. Tunawezi penda M23 nayo ikuye huku itugombore sasa vile shagombola Maruchuru Masisi omwena sie tukwe saa wengine wa Motari. Juu wengine habo bako bie kabisa. Sasa tunatembea kule kwao tunaonaka usalama bako nayo, lakini sie huku kwetu na njo muvile vraiment sie tunateseka. Njo ombi yangu ile vraiment. Asante. Motare, na wewe unaweza tuambia kama kazi inaendeka namna gani kwa hii wakati ya vita? Sie kwa hii wakati ya vita kazi ishanja kwa kugumu juu watu tunatumikaka 5 mpaka ma 19, kuna kwa wengine wewe watatumika popo mpaka busubuhi. Leo ni kutumika kama tuliingia mutereni ma 6h upa 7 mpaka 17h. Mwenye batanasa yule ile saha ni probleme. Huku unakuwa na huko tu pale. Unaona na huko mparking. Bazalendo wanakuya wanakukamata. Wakisha kukamata wanakubeba mporo. Haujue kama unaenda fani nini? Asio natumikaka na M23. Epitana atumikaka wapi? Na kule kwa ile tunateseka na sio ndio kwa tunapenda jua nasema tunatumika na M23 umwe bafike huko bakie tugombora na sio umwe tupate amani ginsi Ruchuru bako Masisi ginsi bako kwa fasi yote kwenye bashaka gombora. Asante sana. Goma ni basiri banaanza kuuza gari za wasoda sasa. Sake shaenda. Sibra Goma ni basiri gari za wasoda zilishinasi. Wapi Sake tombe vraiment Sake
Tombe deja. Hapa tunaenda tunaacha saki. Tunaacha saki na bakia. Tunatawa wa soda. Wale wanalunguza. Wanalunguza vipi? Sinaona sasa naikamata. Naona nakimbia. Sasa tunakimbia. Aone shua amehamisha basi. Sawa. Moto zinaanguka hapo. Lala. Ndio. Basi mara. Basi washaingia wenye mali wenye mwingine. Sasa kuna na mimi brata hapa mara kabisa hapa leo tunaisha. Yana kwa bia wewe tunaumbwa vraiment. Omba kabisa kujitayarisha leo unapusa. Hii haramu mwili wewe mashengo. Basi. Breke anakuwa mkimbizi. Na kwenye nakimbilia mimi na kwa hivi na chiwewe mko. Breke anakuwa mkimbizi sasa. Za nyenzi. Za tukesema. Ona masoda wanakimbia papo. Ona masoda. Ona ipige mpori anaanza kuintimide. Ona masoda papo. Bale kuna shughuli za nilendea kuikazi